Prestani misliti da je inteligencija broj. To je laž. Opasan. Većina ljudi misli da je biti pametan ono što znaš. Misle da se radi o vašoj diplomi, radnom mjestu ili koliko brzo rješavate matematičku zagonetku. Ali oni griješe. Potpuno pogrešno. Prava inteligencija nije u onome što radiš. Radi se o onome što apsolutno odbijaš učiniti. Postoji 5 specifičnih zamki u koje većina ljudi upada svaki dan. Ove zamke iscrpljuju tvoj mozak, ubijaju tvoj potencijal. Visoko inteligentni ljudi ih izbjegavaju pod svaku cijenu. Obratite posebnu pozornost na 5. točku na ovom popisu. To je najopasniji. Gotovo svi to rade. Vjerojatno to radiš upravo sada. I to je upravo razlog zašto se osjećate zaglavljeno. Prava inteligencija se ne vidi na rezultatima testova. To se pojavljuje u tvom životu. To je u načinu na koji razmišljate, kako govorite i kako donosite odluke kada sve krene po zlu. Znanost nam govori da najpametniji umovi dijele specifične obrasce. Oni se ne rađaju samo pametni. Oni filtriraju svijet drugačije. Oni čuvaju svoju mentalnu energiju poput zlata. Dok se svi ostali dave u buci, oni biraju tišinu. Oni biraju fokus. Oni biraju drugačiji put. Ali evo u čemu je problem. Naš svijet nagrađuje pogrešne stvari. Hvalimo volumen više od dubine. Slavimo naporan rad i stalnu užurbanost. Stop. Ovo je zamka. To je performans. Većina ljudi se samo pravi pametna. Ovaj čin je iscrpljujući. To dovodi do iscrpljenosti i loših izbora. To te stalno vrti u krug. Pogledajte oko sebe. Vidio si ljude koji se pretvaraju da su stručnjaci. Ljudi koji se bore za potvrdu. To je kuća od karata. Ali to će se uskoro promijeniti. Razmislite o posljednjem putu kada vam je netko postavio pitanje na koje niste mogli odgovoriti. Što si učinio? Većina ljudi paniči. Izmišljaju poluistine ili koriste velike riječi kako bi sakrili svoju zbunjenost. Misle da priznanje, ne znam, čini da izgledaju slabi. Ali to je prva stvar koju visoko inteligentna osoba nikada ne radi. Nikada ne lažiraju znanje. Nikada. Za njih, ne znam, nije to neuspjeh, već prilika. Cijene istinu iznad ega. Radije bi bili studenti na minutu nego lažljivci cijeli život. Ovo je intelektualna poniznost. Vidio si alternativu. Ljudi se bore da izgledaju pametno. Izgleda očajno. Inteligentni ljudi ne moraju izgledati pametno. Samo žele biti točni. Ali to je tek početak. Postaje dublje. A sada pogledajte kako se ljudi svađaju. Na društvenim mrežama, u uredu, za stolom, za večeru. Ljudi koji se bore za pobjedu. Vikanje, da bi se čulo. Većina ljudi gubi sate pokušavajući promijeniti mišljenje nekoga tko ih nikada neće slušati. Visoko inteligentni ljudi to nikada ne rade. Oni se ne bore radi pobjede. Ne troše energiju na bitke s egom. Biraju svoje bitke s izuzetnom pažnjom. Razmisli o vlastitom životu. Koliko si energije izgubio pokušavajući dokazati nešto nekome kome nije bilo stalo? Čekaj, razmisli. Je li to vrijedilo? Inteligentni ljudi znaju da je tvoj mir važniji od prazne pobjede. Ako razgovor ne vodi rastu, oni se povlače. Ne trebaju dokazivati da su najpametniji u prostoriji. Oni već znaju gdje stoje. Ali postoji tihi ubojica inteligencije kojeg većina ljudi ignorira. Iluzija znanja. Živimo u dobu instant stručnjaka. Pogledaš video od 60 sekundi i misliš da razumiješ složeni problem. Pročitaš jedan naslov i stvoriš trajno mišljenje. Većina ljudi na to nasjeda. To je kao da stojiš u lokvi i misliš da si dosegao dno oceana. Inteligentni ljudi to nikada ne rade. Oni razumiju razliku između poznavanja imena i stvarnog poznavanja teme. Oni poštuju vrijeme potrebno da bi se nešto savladalo. Oni su vječni učenici. Nikada ne tvrde da imaju konačan odgovor. Jer onog trenutka kada pomisliš da znaš sve, prestaješ učiti. A onog trenutka kada prestaneš učiti, prestaješ biti inteligentan. Sada razmisli o vlastitim emocijama. Svi osjećamo ljutnju. Svi osjećamo uzbuđenje. Ali što učiniti s tim osjećajima? Većina ljudi dopušta emocijama da voze auto. Pošaljuju tu ljutitu poruku ili daju otkaz u ljutnji.
Donose trajne odluke na temelju privremenih raspoloženja. Visoko inteligentni ljudi nikada ne dopuštaju da impulsi preuzmu kontrolu. Osjećaju emociju, ali ne djeluju odmah. Oni grade prostor, prazninu. Prvo osjećaj provjeravaju logikom. Pitaju hoće li me ovo zanimati za godinu dana. Ako je odgovor ne, puštaju ga. Ovo je emocionalna regulacija. To je super sila. Većina ljudi reagira. Inteligentni ljudi odgovaraju. Ova jedna navika može vam uštedjeti desetljeća kajanja. Ali evo istine. Približavamo se onome što vam tiho uništava život. Zamka u koju gotovo svi upadaju. Ali prije nego što stignemo tamo, moramo razgovarati o tvom krugu. Većina ljudi traži utjehu. Žele prijatelje koji se slažu s njima. Žele rezonatorsku komoru. Ali inteligentni ljudi se nikada ne okružuju poslušnicima. Traže trenje. Žele ljude koji će im reći da nisu u pravu. Ne žele udobnost. Žele jasnoću. Rast se događa kada ti je neugodno. Ako si najpametnija osoba u svom krugu, tvoj krug je premalen. Ostajanje u zoni komfora je način na koji tvoj propada. E sad, ovdje većina ljudi potpuno izgubi kontrolu. Ovo je dio koji ti upravo sada ubija napredak. Najopasnija zamka na popisu. Većina ljudi brka zauzetost s produktivnošću. Hvale se 80-satnim radnim tjednima i prepunim kalendarima. Misle da je iscrpljenost znak časti. Pogledajte oko sebe. Pretvorili smo iscrpljenost u statusni simbol. Ali vrlo inteligentni ljudi proziru ovu laž. Nikada ne brkaju aktivnost s postignućem. Biti zauzet često je samo sofisticirani oblik lijenosti. Odbijanje teškog posla, postavljanja prioriteta. Lakše je obaviti 100 malih besmislenih zadataka nego jedan veliki težak. Većina ljudi trči utrku na traci za trčanje. Brzo se kreću, ali ne idu nikamo. Inteligentni ljudi prestanu. Oni misle. Oni smišljaju strategije. Više vremena provode planirajući nego izvršavajući. Traže onu jedinu polugu koja pomiče planinu. Kažu ne gotovo svemu, kako bi mogli reći da onome što je zapravo važno. Učinkovitost je brzo obavljanje zadatka. Učinkovitost je obavljanje pravog zadatka. Većina ljudi je opsjednuta time da rade više, a brže. Nikada ne pitaju trebaju li to uopće raditi. Visoko inteligentni ljudi opsjednuti su učinkovitošću. Radije bi proveli 3 sata razmišljajući i 1 sat radeći nego 8 sati radeći bez razloga. Znaju da odmor nije luksuz. Tišina nije gubljenje vremena. To su alati majstora. Baš tamo. To je tajna. Prava inteligencija je tiha. Nema potrebe vikati. To se vidi u granicama koje si postavila. To se vidi u stvarima koje odlučiš ne učiniti. To je hrabrost šutjeti kada svi ostali govore. Hrabrost da priznaš da si pogriješio. Hrabrost reći ne buci svijeta. Dakle, pogledajte svoj dan. Pogledajte svoje navike. Ukoliko si ovih zamki upao jutros? Koliko si energije potrošio na ego? Koliko si vremena izgubio na lažni rad? Kvaliteta vašeg života ovisi o tim odgovorima. Ne moraš učiti više činjenica. Moraš početi filtrirati gluposti. Moraš prestati s nastupima i početi razmišljati. Koja od ovih 5 navika vas najviše koči? Je li to potreba da se bude u pravu? Strah od toga da kažem ne znam? Ili ovisnost o zauzetosti? Budi iskrena. Pravi rast počinje kada postane neugodno. Ostavite komentar ispod i recite mi koji vas je najviše pogodio. Moramo voditi ovaj razgovor. Pretplatite se ako ste spremni prestati biti putnik u vlastitom umu. Tišina koju osjećaš upravo sada. To je prostor gdje se događa vaša sljedeća velika odluka. Ne troši to uzalud.